kgwebo ya go epa mebu e farologaneng e anamile mme e dirwa ka bogwenegwene go le gantsi. Baagi ba Winterveldt bao bontsi e leng balemi ba kgorogetswe ke bosenyi jono mme maiteko a bone a go bona thuso a iteile se foletse ka ntlha ya fa kgwebo eno e santse e tsweletse. We want the DMR to immediately halt this excavation, and secondly we want an undertaking from the DMR and those who have been excavating that they will rehabilitate that particular area. Because of one, these people have mined for a period of 7 years without a mining permit. Go epiwa ga mmu go tshwanetse go dirwa go ya ka molawana wa tlhabololo ya tiriso ya diminerale wa 2002 o gwetlhang mongwe le mongwe go dira kopo pele kwa lefapheng. Fela ba le bantsi ba iteisa seno phefo. Batho ba department ga ba etse sepe ba ntse fela ba tla mo ba sheba fela ba boela morago go officing batho ba tswella pele ba mine. So batho ba mo gae ba believe gore batho ba he ba tla mo ba tlilotse a sekhwamanyana ga ba fetsa ba boela ga ya ona sepe se ba setsang. Go begwa fa mmu o rekisetswa baagi gape ka madi a kwa godimo mme bangwe ba forma ditena. Lefapha le ne la tsibogela baagi ka lekwalo mo le supileng fa dipatlisiso di netefaditse bogwenegwene jono ba go epa mmu e se ka fa molaong. Maiteko a go tswelela go bona tshwaelo kwa lefapheng ga nke atlega. Go le jalo ntlha eno e fetiseditswe kwa Khomišene ya Ditshwanelo tsa Botho ya Aforika Borwa. Molemo one motho SABC News, Winterveldt.